nĩ ndĩramaka mũno tondũ thuranĩire gũkũ mwaka wa 2013 ndathuranĩire na kamiti na mwaka wa 2017 ndathuranĩire na kamiti. Rĩu nĩ ndĩramaka ngĩigua kĩbandĩ gĩakwa gĩgathara-inĩ nĩ kũingĩthie gũikĩria kura na nĩ ngũkĩrĩte rũcinĩ tene mũno. Tũrathurana wega gũtima na raini ta last time kwa na mũsongomano mũingĩ na ndacokia gatha tondũ mũtaratara ũcio wa thirikari ũbangĩte horo wa COVID-19 ũguo process yo ya na kana step yo andũ maramĩki nĩ njega na gũtina thĩna o wothe. Andũ nĩ mahoreire wega mena thayũ na rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ mwega nĩ tondũ nĩ mũbango wa thirikari itũ na rĩu arĩa maruta wĩra kũndũ gũkũ nĩ maratũtungatĩra. Nafaa kuwa by 6 am kituo imefunguliwa, imechelewa sana, na sisi tunaomba kwamba kwa ile masaa ambayo ilichelewa jioni hiyo masaa iongezwe ndio ikuwe fair, because nafaa ianze 6 malize 6. Hivyo imechelewa hivyo isongeshwe pia ifike pale pale. Tulielewana ya kwamba polling stations zitafunguliwa saa 12 kamili, lakini kufikia saa 1:30 hakuna kitu chochote kimetendeka. Lakini hata hivyo kwa yote ambayo yametendeka tumeweza kusuluhisha, na kulingana na vile mambo inaenda niko tayari na niko sure ya kwamba nitaweza kuwahudumia wananchi wa Wendani. Nimefurahi sana kuja hapa na kuona vile IEBC ambavyo wanaendeleza hii uchaguzi. Nimefurahi sana, nimeenda pale na nimepiga kura na imechukua less than 1 minute.